духтари дигарро ба бачааш фотиҳа кардааст. Мо қатъи шавҳарам ЗАГС кардагӣ набудем. Пеш аз тӯй вай ба ҷои аз ман қатъи вай духтар ЗАГС кардааст. Яъне ки шуморо тӯй кардан, овард хонашона, шумо келини он хонаен ва бо рафта бо дигар духтара гирифтан, ё ки чӣ хеле, ё ки шумо дар ягон ҷои дигар паноҳӣ бигем ки никоҳ кардем ва имрӯз бо вай зан чутам хеле ситуатсия зиёд шуда. И ягон тренд дар Тоҷикистон чие ки бачаҳошона ё ки қалин арзон шуда, я хеле одамо мегӯянд қалин нест, пул нест гуфта бечора зан намегиранд. Я хеле оиларо ман мебинам ду кӯдак се кӯдакай бо очошон рафта хостгорӣ кардад, бачаҳошона зан додистиянд. Ман нафаҳмидам ҳамин чиза. И ягон хеле вай бошад. Чӣ гапай? Бистрее скриншот кунам бад поисследовать. Хамайле бабаш мек. Хуб, ман нафаҳмидам ё ки қалин арзон шуда ки хемеран бачаҳошона дтаи сетаи зан метан. И аз ҷиҳати гӯем ки қонунӣ дар Тоҷикистон дузанагӣ мана ё ки не. Хуб, як баъд диюм, чӣ хел шумо никоҳ карден бе ЗАГС? Ба фикри ман дар Тоҷикистон ҳамин хел нест. ҷое ки ман медонам бе ЗАГС никоҳ намекунанд. Не? Одамои ман хеле солҳои зиёд шуда оҷа зиндагӣ намекунам, одамои медонистагӣ нависен. Ба фикри ман ҳамин хеле. Фақат и дар як ҳолате ман фикр мекунам ки шумо саволо пурра нанавиштен. И дар як ҳолате мешавад ки агар шумо паноҳӣ никоҳ карда бошед, ё ки шумо зани шавҳар баромадагиен, қатъи бачаи безан никоҳ кардагиен, ман фикр мекунам ҳамин хел. Ман намедонам, дар сари ман пака намеғинҷа ки агар ки келина масалан тӯй када дар пеши ҳама оварда бошанд, хонашону бораван бо хостгорӣ. И хеле масалан ман намеғинҷа чӯта дар ваям да. Ку нависен давоми саволтонам. Чӣ ма мечаспен? Намедонам охи. Вроде би вая. Ва алейкум салом. Бале, ютуб шумо вай шудем, бо айсар буд омадам. Ака айсар нависен, вай часпид дига биромадем аз вай. Как раз ол нависен, ол чахчах сар нашидай. Салом, агар аз ман ҷудо шуда бошӣ, 3-4 сол ба занг задаву кофтуков кардаю дашном додан интересоваться мекунад. Ин аз сабабаш чист? Ин аз сабабе ки ҳамун мард саломат нест, психически нездоровие. Хуб, ё ки ин нарциссай, скорее всего психопатай. Психопато ҳамин хела масад. Барои ҳамин шумо чӣ ба масалан 3-4 сол агар хай фарзанд боша ки бе ин намешава ки мисол дар тамос ҳастен, лекин агар масалан фарзанд набоша чӣ ба шумо 3-4 сол қатъин вай карден. Як диюм бисёр вақт мешава ки ҳамин дар ҳамин ҷомеаи мо хеле як хеле вай ҳастае ки мақсад аввал ҷудо мешаванд, баъд бо периодически хуфтхоб мекунанд. Масалан хеле солҳо мегзара ку вай бача занш метиян, зан дора бо омада рафтан мегира пеши зани ҳамун як ки ҷудо шудагиай. Бисёр кӯдак доранд, ягон вақт меои хабар мегира, хуфтхоб мекуна, мерава. Мисол не хеле як гӯем ки как будто ҳамун отношениёра ҳолиам ҳамин тамоми ҷанбасти точка мондагӣ нестанд. Барои ҳамин баъд инам хеле ҳолатҳо меша ки ваё бисёр шумо ҳолиам как будто бо ҳамун ваи ҳамуен. Мисол зани ҳамуен да. Ба бисёр занҳо вай мекунанд, қар мекунанд, худшон мисол хай ҳар чизе меша вай мекунанд. Ана чиз талоқ мегиранд, ба мераванд бо гаштарака бо қатъи шушон мисол уже дига намешава се талоқан, баъд ҳам хеле хуфтхоб мекунанд, бо ваё ки зан гирифтан у занои нава ҳам метиян. Масалан хеле яксари бигем ки хеле робитои вай месозанд да. Айсанта барбара мегзаронанд. Барои ҳамин 3-4 сол пас як бор занг мезана, вай мекуна барои чӣ? Агар ки хеле фақат барои хотири фарзандо шумо гап мезанед, гапзании вай бояд дар ҳамун ҳудуди ҳамун фарзандо бошад. Дигар вай не. Вай уже вақти ҷудо шудем, вай дига дар сари шумо ҳақ надорад. На аз қонун, на аз бигем ки дин. Барои ҳамин чӣ ба шумо иҷозат метиҳем ки вай ҷудо шудем, бо 3-4 сол пас бо вай мебиёяд, бо шуморо қурат мекуна, бо занг мезана, прускол мекуна. Шумо ҳолиам дилтон ба умед дай ки вай мегиратон яке ё ки хеле периодически ҳамхобагӣ мекунед. Яъне чӣ хеле муносибатотон. Короче, апа бигӯ занаш арӯсш меша. Хай короче ҳам хеле да. Ноҳияи Қушониён. Ва алейкум салом, ва алейкум салом. Мо Россия да 3 кӯдак дорам, шавҳарам дигар шаҳрда кор
меравад дусе моҳ меса занг намезанад, намепурсад, ман фикр мекунам дӯст намедорад. Шумо чӣ савед мекунед? Фикр накунед, напурсенаш. Чӣ ба фикр мекунед? ман шавҳари шуморо надонам, ба ҷои вай ман вай карда натонам. Хай инае ки то, што вообще занг намезана, ҳо воли ман метонам ҳамчунак мутахассис инеҷа як лексияи калон бихонам ки ҳо и масалан привязанность нест, яъне ки одат нест, меҳру муҳаббат байни шумо нест. аз ин саволи ман шумо набаро зиқ мешин. барои ҳамин шумо худтон ягон бор суҳбат кардем ки хайна шумо мерен, дигар шумо 3 та фарзанд дорен, кӯдако ҳазор проблема доранд, касал мешану вай мешан. Хуб дади 3 моҳ вообще занг намезанад умуман, яъне на ба шумо, на ба фарзандош, барои чи уҷо ягон моилаи дигар дорад. Хуб шумо суҳбат кардагин хеле киненда мезанад ки баъзе чизо ҳаста ки ҳамин мутахассис намедона ки масалан чӣ ҷавоб диҳада. бисёр вақтҳо масалан мегӯянд ки хай ина ман дар бистар лаззат намебарам. Чида мегӯянд мара. вай мегӯяд чӣ қадар причина дорад. як қимат ба ман мегӯям хуб ман намедонам ин минайта чӣ ба. ба шумо чӣ хеле мутахассисен? Чӣ ба намедонед? масалан фикр мекунанд ки ман ки бигем вай неву, ман ягон хел экстрасенсорни ягон хел вай дорам ки мефаҳмам. барои ҳамин ҷа ман точно дар бораи шавҳари шумо гуфта наметавонам. шояд вай ҳам хеле травма привязанности и ҳамин дар бораи ҳамин травмома дар телеграм каналам вай гузарондагим прямой эфир. хела прямой эфири зурай вообще да чанд там хел травмое ки травмои дар бораи травмои кӯдакӣ. хуб дар бораи травмои кӯдакӣ вай якта вай прямой эфир якта ки дута ба фикрам ду шабпая ҳам гузарондагӣ будам дар ҳамҷо эфир. дар ҳамҷо сахранӣ шидагие ки ҳамҷо гуфтагим ки вақте ки мисол хеле травма боша одам чӣ хел рафтор мекунад, ин хел травма боша чӣ хел рафтор мекунад. ман фикр мекунам ки травма привязанности сохиди ҳам шавҳартон дошта бошам, агар вай ҳам хеле рафтор мекунад. ин маънои дӯст надоштан нест, ин маънои ҳам бигем масъалаи равонӣ худаше. яъне ия метавонад сабаб шуда. барои ҳамин дар хеле ҳолатҳо аввал шумо пурсен суҳбат кунед, баъд масалан гӯед ки хай ман пурсидам, мега ки хай дӯстат намедорам, ман чӣ кор кунам. ин уже дигар хел мисол масъала мешавад. хуб ассалому алайкум. ман духтари 18 сола ҳастам. 6 моҳ шавҳар кардам. баъди 3-ум рӯзи тӯй ҷанг бисёр буд. дар 3-ум рӯзи тӯй дар вақти моҳи асал 6 моҳ хай короче бисёр буд, лекин намезадан. ҳоли апаҷон хела мезананд. ман чӣ кор кунам? шумо аҳли авлод надоред? шумо хеле соҳиб падару модар ки шуморо шавҳара додагиай хуб доштагистен албатта ягон калони хона. вақте ки меянанд изадан бояд ки вай шава. бояд ки шумо медонем позитсияи маро збон мегум боам сар мекунам мардако да ҳамиҷа. вақте ки мезананд золим бояд ки ҷавоб диҳад. бе ин намешава. ягон аввал ба роҳҳои бигем ки вайшта маслиҳат. албатта ки хостгорӣ худаш наомад, падару модараш омада буданд. шумоам албатта падару модар доштагистен. ака тағо амак буд ҳаста. аввал иноқатӣ хеле намоне ки он рӯз мезана ё маибтон мекуна ё мекушатона. ӯ рӯз уна буда инстаграм бо ам хел як духтари ам хел чанд 23 солара ба фикрам ам хел шуш зада кушта. хуб яъне ки хеле дар Тоҷикистон ҳам бисёр мешава ки ва ҳамин бигем ки омори он ҳар рӯз 137 зан ҳамин зурварии хонаводагӣ ба ҳалокат мерасад. шумо намехоҳем ки бо дар числаи ҳам мошен худои нахоста. барои ҳамин вақте ки мезанад ман намедонам чӣ хеле мисол ваяе ки зиндагие ки аз рӯзи 3-ум ми тӯй, яъне дар вақте ки шумо навзан шавҳар шудагиен моҳи асал беҳтарин ба фикр вақтҳои ҳамин зиндагие баъди тӯй ки баъди вай дига ба кӯдакдор таксикоз таваллуд ба дига ҳамин ҷанҷол вай сар меша. ӯ вақт келино қадр дора нав мебиёян аросакан аросака ҳеч ки чӣ намега келин гуфтам ҳама рӯи хиш мета баъд ҳаёт ба сар меша ба 2-3 моҳ. барои ҳамин агар дар ӯ вақт ки ҷанг шуда боша ман намедонам чӣ хеле мисол шумо вай кардагин. ман хеле тавсия метам ки аввал як хонагиётон калонотон қати ҳатман масъаларо бинед. хуб агар нашуда амлиса битенша тамом. ман ягон хиваи дига надорам. ҳамин 2-3 бор барам 15 суткаи маҳкамаш кунам баъд дига задана бас мекунам. марде ки зана мезана и хеле мардо бисёр мардои тарсончакан дар ҷомеа ва ё хеле қадр қимат хеле чиз бисёр вақт надоранд. ҳамун агрессияи даруншона дар дигар мардо рехта наметавонанд, метарсанд. бисёр мардои тарсончакан. баъд ҳамин бигем ки вай меванда як
объекти бехатаре ки вая занан. Объекти бехатар занай, барое ки дар ҷомеаи мо агар зан хеле зурам бошад, дар сари шавҳар хеле кам мешавад ки мушбардора ва хелеам ҳастад. Ягон вақт задагӣ натон занотон кӯб нависен. барои ҳамин яъне объекти бехатараи зан ба мебиё ҳамин қаҳр ғазаб ҳамо агрессия ки дар дарунаш ҷамъ мешавад аз нотавонию аз ваёе ки дар берун ҳаст ба сари бояд ки ҷавоб гира, бояд ёд бигира ки агрессияша контрол кунад. Набошам ягон ё мезанам аибтон мекунад ё мекушатонад. И хеле вай намешавад вақте ки тим боле аз рӯзи сеюми тӯи ин чизо сар шуда бошад. апа саволам дар ҷавоб битен чӣ ба дӯстписар дорам хонагиём розӣ нестам. барои чӣ розӣ нестам? шуморо ягон каси дигара доданиян ягон хештабор хеле бисёр мисол дар ҷомеаи мо меша ки наметиян дӯст дошт дорад хештаборам хеле бисёр келин мекунанд домод мекунанд вай мекунанд. яъне барои чӣ? хоб давоми саволтонам бинависен охи. я чизое менависен ки мегуфтиё ки ман ягон экстрасенсор вай дошта бошам бо апа як зан бутен манда апа як зан бутен манда ма 24 сола безан соҳиби ду магазини одежда ду бор хонаи Аллоҳ зиёрат рафтум. қонуни зиндагиро апа хуб медонам. ин аз духтарои бешу ҳаст ҷа ягон кас ина домод иҷа пайдоштаги да я вай кунем агентство брачни агентство бисозем мегин зан надорен охи. хоб ина духтарако боша ина дар ютуб касе ки шавҳар куна ина дар ютуб як домод пайдошта буда. оли ба як кас дигарам роӣ кунем бро хӯрва биё ман хеле вайшо намекунам хеле заблокировачо намекунам просто маҳкам мекунам ки дига смс навишта натонам бишнар ҳамо негативои дуруншон худшона бихӯра иҷада нареза хелешон кунем блокшон мекунам вай не бояд бибинан навишта натонам. чӣ гуфтем? дар инстаграм хеле нестая дар инстаграм ам мебуд зур мебуда хеле представит кунем вай негатив шика хейтраил ганда ҳами мара мисол шу мебинава ҳами канали мара шу мебинава ганда намефураш ҳами гапҳои ҳаққи мара бишнава баъд представит кунем штагие дар ютубу дурунаш пур вай штагие мехоҳа бинависа лекин наметона навишта алам хел ҳам хелтон мекунам ака дига ма блоктон намекунам ограничивать мекунам ки навишта натонена нам хел дурун ба дурун хутона бихӯрен. хандидестиян дар вай инстаграм афа мара зану бисёр мезана ягон совет медоде диде будай серьёзна зантона бигар мара бинависа ба шумо сабри ҷамил хоҳонам вай куне қати зантон ба вай биёед зура мегӯям ки ҳафтаи зуро пушти хеле дар ҷомеаи мо хеле кам мебинӣ хай дар россия мебинӣ ки мезананд шумошона оне ки дар ҷомеаи мо хеле редке барои ҳамин хеле аҷоиб туф ба вай биёем ба машварати вай семейни машварат биёем пеши ман. апа ҷавоб тиҳен агар доне ки шавҳарат ба каси дига гап мезанад чӣ кор кардан дар кор ҳичи зиндагӣ кардан дар кор дарша чӣ кор мекунед? биё ҳамаи вариантошо мебинем. хуб мехоҳем ҷудо шем? не агар мехостем ҷудо шем инҷо наменавиштем пас мехоҳем бошем. хайна допустим шумо дидем ки қати ягон каси дига гап зазиса ин ҳол ҷангу ҷанҷол бардоштен қаҳр мисол вай ҳамин таъсир мекунад хай шояд временно лекин ин ҳамо асаби шуморо полни вайрон мекунад. шумо хиёнат вайда осеби равоние. хуб шумо мисол ҳар рӯз телефон проверка мекунед мисол ҷанг мешен ҷанҷол мешен дига байни шумо гап нест фақат гапи ҳамои аз анаки дигарай дар оилаи шумо ҳаёти худтонро талх мекунед. шавҳартон муносибатҳо мисол бо сартар меша. барои ҳамин зиндагӣ кардан дар кор дарше болои худ кор кардан дар кор зиндагӣ кардан дар кора. сатҳи саводнокии занҳои мо бисёр поин монанд охи духтароро хонанд
дасташон ҳама ячир ҷо накунен ки шута биқаб шута биқаб шута биқаб баъд ҳамиқе ки шумо мегӯян шута биқаб ҳама қадар дар ҷомеа ва ё зиёд шидиста. мепурсимша ана ю вай мепурсиша мега ки чӣ ба занг намезанӣ мега со охи занг занам чӣ гап занем чӣ бугум та ман кор мерам вақт надорам ина хеле вай да вақте ки мисол ҳами я оила ташкил мешава мо рӯзи аввал я сари ҳами хеле традитсия я сари бигем ҳами урф одатҳо все равно хоҳӣ нахоҳӣ дар ҳама оила меша яъне ки шумо агар аз рӯзи аввал ҳам хеле боша ки хитон кам гапи зӯкаш буден гап намезаден дар байнтон чақчақ набуда хеле робитаи эмоциональный связ набуда яъне ки эҳсосӣ набуда фақат ҳами робитаи бигем ки заншавҳарӣ хуб ҳами кӯдак ҳам хе чизода баъд я муддат масалан мегзара калонтар мешен мефаҳмем ки не зиндагии хелай мақсад суҳбат кунӣ хубай зиқ мешен тим боле ки дар мусофирӣ бошен баъд ака мехоҳем ки дигар кунем сраз дигар шава намешава охир аллакай одат кардагем ки ҳами просто ҳамин корбор мекунем ҳар ка пуша мегардон хо мерава хай таваллуд мекунем ҳамин ба пул кор мекунам таваққут ки гудакор мактаба яъне аксари ҳамун бигем аллакай як ҳамун ваи худша дора қонун қоидаи худша дора ҳамхона акволи вай ба мега охи ман чӣ гап занам қатита хуб ба шумо хитон шурӯъ кунед вай ки занг намезанед хеле ҳолат да хитон як смс шурӯъ кунед аз вай шурӯъ кунед хай занед медонед ку чӣ гап занед чӣ хеле дилшаёвед шумо вай кунед оҳиста ба вай муддат мекунад яъне як чизере ки шумо ин қадар сол 3 фарзанд дошта бошед минимум як 10 солша зиндагӣ доред як 7-8 сол минимум зиндагӣ доред яъне як одате ки 7-8 сол аллакай дар бигем ҳами вай шумо рафтай дар ҳамун оилаи шумо одат шидагӣ аллакай аквай дар як бор намеша як бадим ба гилаву ба қаҳр ба ки чӣ ба ка занг намезанӣ ам намеша ба иам намеша шумо худтон бояд сар кунед ҳамун чизеро ки худтон мехоҳед ки шава дар оилатон аввал худтон сар кунед не ки бо занг задем бояд ҳамин остиёи вест вай нагӯем ки оно фалониро медонӣ шуш зар дода оно фалониро медонӣ занои мо дӯст медорам ки баъзеш хеле гап хабарора медонӣ оно ва фалонира шуш сар додай фалонира медонам касали мештарӣ шидай дар қишлоқ фалони мекадай фалони духтарша шу додай фалони хеле мисол не да я суҳбатҳои байни худтон хаб биёед ку инстаграм дорад надорад чӣ кор роша вай савол аввалша ман надидима инстаграм ҳама ҳиҷ як кас навишта ки безор кардем қати ҳами шумотон агар дар ҳаёт шукадан намешида бора чӣ гап мезадем битен охи ягон саволҳои дигар соҳам аз суҳбат кунам ман фақат як психолог нестам ки охи ман коучам ҳастам ман врачам ҳастам сексологам ҳастам так что битен ягон саволҳои дигар охи ҳам чизер савол метар ҳавор ҷавоб метиём пока что ҳама мисол бигем ҳамин вай проблемаи номери як дар ҷомеаи мо вай ҳамин шавҳар хуб уже вай рафтиста короче дальше ин бечораи ку чанд боши навишта мега занам бисёр мезана ҳамира як кӯмак кардан дар кораи мардон чӣ кор кунем ягон сбор ташкил кунем чӣ кор кунем акагӯ вай барои травмаот қати психолог кор кардан иҷа занако хирсанаш дар мега ки дамир ана совет хуб буд мекуна аҳа давоми вай савол хонагиҳо ма фаҳмидан ки ман дӯстписар дорам розӣ нестам падару модарам мегӯян ҳамн бачаро наметем хонагиҳошон одамои хуб нестанд не ки ман бачаро дӯст медорам ха акн и хеле да хоҳарҷон дар акма шуморо медонам шумо ёшен эҳсос мисол хеле чизо ҳоли главнирол дар шумо бозӣ мекунад лекин баъзан вақтҳо ҳамга падару модара гири хубтарай барои ки ака ва ё все равно таҷрибаи зиндагишон болотарай ва ё бисёр чизҳори дидагиана хуб аз баъд фарқ мекунанд агар на самом деле хонагиҳои ва ё хуб набошанд дар ҳамин хеле ҳолатҳо ака ин зиндагии шумои акма ҳамчун як вай мегӯям да агар падару модари гири хубтарай ки пага бо дастгирӣ мешавӣ барои ки вақте хеле агар хонаи ва ё хуб набошанд бача мисол вай набоша фақат дими ишқигирӣ
انا بسیار وقتا همه چیز سخت پدودیت میکنه. بعد یکم خیلی سال مسئله میشه دیگه طرف خونه بسیار پدر مادر دستگیری نمیشه، میگه خش کرده خودت بود. برای همین خیلی اکن اویلا ساختن یا چیزی آسان نیست. خوب ایره سریوزنی پد خدید کردن در کار ده خیلی چیزا را همه طرفا دیدن در کار پلوس مینوس کردن در کار که آیا مثلا ستویتای که مناسبت رو با خانگی ها ویران کنی وای کنی ردی مثلا یک پسر حتی اگر هم دوست داشته باشی. خیلی که دوست داشتن این یک استادیا влюблённости ده چند تا بسیار استادیا میشه. یکم استادیاشه استادیا влюблённости این یک امر نیست، این میگذره. مو یا امر خیلی влюблёнی نمیمونه. کسی که اگر دمی влюблённость بگرده هم خیلی بسیار مردم میشن زنی بسیار میگیرن که سخروس میگیرن ایش عاشق میشن که زن ها هم خیلی ده خیلی نیست. این دیگر باید که همون отношения رشد کنه развиваться کنه дальше مثال برава. Ами ако мисол стадия бигем ако авал симпатия ба хаба влюблённость да ако мисол влюблённость вай иҷа ако бабочки в животе мисол вақт хуш як смс метя дил рӯя мекуна дар ҳаво мепари таки зиндагӣ более сложная чем як вай як бадиям аз ишқ муҳаббат ягон кас намурда яъне ки хеле намешава ки мо як кас сахт дӯст дошта бошем ба мурда бошем ами дӯст доштани зиёд не баъзан вақт мешава ки масад хчона мекишад хакин уже فکر نمیکنم و دیگر پرابلم زیادتره. این любовь как یک وای میشه ده عشق یک سیگنال میشه و ده یک وای میشه. لیکن این میگذره دوست داشتن 100% میگذره. دیگر چیزا بعد مهم میشه در زندگی. برای همین اگر واقعا خانگی و یا وای نباشن лучше پدر مادر رو گوش کنه خوبتر. برای که все равно دستگیری و یا در زندگی شما در کار میشه. زندگی یک چیزی وایه زندگی آسان نیست خلاصه. همسایه گوی خلاص کنه اینا دیده او کسی زنم میزنه گفت کوی نه سویت اون دادستیم. سلام با شما از قرقستان و علیکم سلام. سلام علیکم اپا جان خدا نگه دارد. علیکم سلام. اسیسار اها شوهرم زن یکمشه خونه ما برد مسکو خونه داره چند سال زندگی کردیم بعد زن یکمشه برد دیگه نمیخوام رفتن زورا میکنه که 3 ماه میسته میروم میگه فقط سوالتون پرا نویسین یعنی زن شما خونه داشتین قد شوهرتون شما زن دیمه در خونه شما زن یکمشه برده خیلی خیلی چی کار میکنه وای خونه اگون جوش کم شده اگون وایش اکما میدونم رشک میکنین وای میکنین لیکن وای همونجا یک اویلای بخواین مصیبت ها جزیر نشه لوچ لیزی نکنین نسرانی وقت هم نکنین. خیلی چیزایی هستن که باور کنید از زندگی قدر ارزش ندارن که وای کنین. بعضی چیزا را مثلا دلستوی چشم پوشیدن در حیات اگر همه چی را مثلا وای کنی وای نمیشه. برای همین خیلی برده یکم وقت زندگی که رفت میرین همه چیزا رو سیرکه میکنین خیلی نفورتون میپرتوین باید دیگه میگیرین چی مثلا چی مشکله. یعنی پرینسیپ قطعی مناسبت ساز نمیشه بکن. خب بخواه که یوتیوب своем репертуаре бо апа кузан метионе охи ҳол ҳеҷ ка пакар нагуфта ки шу кунам ҳамҷа ягон кас гӯяд вай мекунем ҳатман та туитон ба файрод куне на اینجا уже дар бораи абаҷон ман шӯхӣ кардам май помир чӣ бе ин мардум тоҷик фақат проблемаи шу зана доранд хайка
ака фақат дар мардуми тоҷик нест, вообще хеле гирем ҳами дар ҳами мисол ҳами масъалаи отношения, масъала ҳам чанд та масъалаҳое ҳастае ки ҳамеша ҳами дар ҳама поисковикҳову дар ҳама ҷо ҳамин ҳама зиёд вай метада. Якеш ҳами оиладории отношения, яъте дигараш масалан пул кардан. хуб аки дар ҳама ҳаст, дар ҳама ҷо ҳаст, бовар кунед. Лекин дар ҷомеаи мо ҳамин чиз остри места, ҳисобе ки занҳои мо бисёрш ки намехононанд, пулкор ки намекунанд, сахт шавҳарошон ваян зависимы. Хуб баъд мисол сразу вақте ҳамин агар ҳами келина кадана келин агар 9 моҳу 1 рӯз истод таваллуд накард тамом. Мисол сразу дига ҳамин вай мешавад. яъне ки бояд ки ҳамон 9 моҳу 9 рӯзда бояд келин мисол таваллуд кунад тез, мисол духтароро мебиёранд тез таваллуд мекунанд 3 та 4 та. хуб бигем зиндагиё вай осон нест. хуб камбудиви хеле чизо зан уже полни вобаста мешавад ба кӯдакои майда куҷо мерад, вай дига абрад дар хонаи хушон ҷо нест, вайш наметиҳан раш наметиҳан бисёр вақтон дар онҷам келина янга мисол хе чизо. хулоса масъалаҳои иқтисодии зиёд ки ҳаст, ҳамин чиз дар ҷомеаи мо ганда остри меистада, ҳамин масъалаи отношения. ва дар дигар ҷо ҳам боша хай бо боли мени ба хотире ки зано кор мекунанд, худшон обеспечит мекунанд, лекин дар ҷомеаи мо ки бисёри фоизи занҳо, ман намедонам чанд фоиз, хеле фоизи зиёд, ман фикр мекунам шояд 90% боша, 70-80 точно ҳаст ки кор ки намекунанд, ҳамин ҳисоб метарсанд ки агар ки ҷудо шаванд, баъд мисол ҷудо шаванд, беҳад мушкил мешавад кӯдакоро ба воя расондан. хуб баъд дигар равайш ине ки баъд яке аз ҳамин бозиҳои ки мардои мо баъзе мардо дӯст медоранд, ҳамин тарсондан бо талоқ, ки ихекади талоқат метам, ихекади талоқат метам, ихекади талоқат метам. барои ҳамин занҳо ҳамеша дар изтироб, дар тарс зиндагӣ мекунанд ва роҳ мекунанд, чӣ хел кунам ки ҳамин масалан бошам да палибому дар бари ҳамин мард бошам. ҳамин ҳисоб баъд ҳамин хел дар ҳама ҷо бигем ҳамин масъалаи заншӯӣ зиёд вай мешавад. این سوال ها به جواب منتهز خونه دیگه بسیار گپ میزنید. آخه من نتونم که من همین چی خیلی میفورتون جواب بدیم. من خیلی متخصص نیستم. آخه میفورت جوابتم بیا کنستات پلی 1 ساعتی وقت من برای خودت صرف میکنم. من الان 1 ساعت 10 مینوت. خب و علیکم سلام رگار. ага. Привет. Клубио Свет қати футбол ба пеш. Свет доре на? Мардум сачанши. Свет доре на доре. Доре. охи чи ҷавоб додестам ку ҳами фақат гила апа чӯ ҷавоб намети ку хаму вай саволои шумо. Апа зоро даст поча меларзад, депрессия дағал дидам чикор кунам. Скорее всего депрессия нест, тревожные расстройства. Вақте ки хеле вайё мешавад, депрессия наоборот хеле боли вай мешавад, да? Хеле одам агар ки хай тревожно депрессивные расстройства боша шояд, лекин хеле скорее всего шумо тревожные расстройства. Ягон вай, да, ягон ҳамин масъалаи вай ҳам хеле бигем вай гирифтагӣ. Вай ҳозираш просто невролог да метонен вай кунен, муроҷиат кунен, ягон чизо оронкунанда бигирен, агар ки нагзашт хай баъд уже бо антидепрессант. Ба хотире ки даста поча мисол агар хай ягон стресси времени боша мегзара, лекин агар як муддат боша уже и лечение бояд кунӣ, ҳам невролог, ҳам равоншинос. О чём речь? 5-й раз пишу, о чём речь? Не, я блогер нестам. Я мутахассис, я равоншинос. Здесь мы говорим про психологию. Вы умеете читать на русском? Умею. Хуб, ки бошад. Короче, и YouTube бо сар шуд. я суол дига доштам. Апа ҳамеша шавҳари ман мега ки дар зиндагӣ занҳо дар ҷои якум пул мегирам. Ман мегӯям ки не меҳр муҳаббат не мегӯям чӣ мегӯям. хуб нигоҳ кунед, ҳар кас дар ҳамин фикри худаш бигем ки ҳаққай хеле яйда мақсад нигоҳ кунед.
حالا ما چیستا بگیم که ایروی پسیخولوژی می گفتن که جوابته ایروی پسیخولوژی جواب میده. می‌نام مثال شما فقط اگر شوهرتون در پیشتون بشینه بگه I love you دوستت می‌دارم شعر بخونه و کنه نه که شما گشنه باشین فرزندو گشنه باشن جای خوب نداشته باشین در بیرون باشین در خانه کی وای هم چقدر بگه که شما رو دوست می‌دارم همین دوست داری برای شما مهر محبت برای شما در کوره نه یا که اگر که وای همه چی را بیسپیچید کنه و گپای عشق و عشقی نگفت سیار شما کم بودی حس میکنه نه همچی استرادت میکنه خب برای همین من فکر نمیکنم که این دو چیزی عجایه باشه وقتی که آدم دوست داشت وای باید مسئولیت بگیره مسئولیت یعنی پول کار کردن برای که در این دنیای ما خیلی وای ماتریال نمیرده ما زندگی میکنیم نمیشه که بریم برنج با ارد علیش کنیم و نمیدون او با روغن خیلی کنیم بیایم زندگی کنیم نه ماتریال نمیره همه چی با پول میسته خوب زندگی ارزان نیست برای همین خیلی وای نکنین خیلی رنگ اگه خیلی چیزا رو من فکر میکنم که هو میدونه که خیلی رو گپ زنی وقتی دوره نورسی در مکتب عشق اول کو خیلی میگه نه ما همین نسمترا نینشتو متر دوست میدارم و میگه که نسمترا نینشتو متر دوست میدارم لیکن در زندگی کلونی اوجه فقط یک لباف خالی نمیشود یا عشق محبت خالی نمیشود من این فکر میکنم که مردایی که همین خودشون پول کار نمیکنن مسئولیت نمیگیرن و یا همین تیمه رو به حد استری وای میکنن ده میگه همین زنکودا همش پول در کوره نه آخی زنکودا این خیلی گریم پا برشون شد یا برای خودش باشه هیچ پرابلم نیست مثلا وای کودک معلمش زنگ میزنه که پول سپردن در کوره در مکتب در صدیق در ایجا در اوجا وای کودک او چشم میبینه خود میپرسه یعنی دوست میداری باید مسئولیت گیری که پول کنی چخیل مثلا میشه تو دوست بداری بشینی سریناده بخونی در تی وای تو در پیش ما بشینی و سریناده بخونه که دوست میدارم شعر و عشقی من فکر نمیکنم که ایش کم گوشت کودک شما رو سر کنه و که شما رو برای همه چی به شما مثلا قدر پراتی و وای میکنین که نه مهر گوین که هو مردک جان پولم مهرم تو پول میبیوریم و خود میپزن همه کسا میخریم خونمون رو خشنو میکنیم در زندگی کمفورن زندگی میکنیم ما ترا دوست میدارم تو مرا دوست میداری باید دیگر ما عشق محبت میکنیم کیف میکنیم چی بنی پول یکم چیزی نیست که ما رو این کار کنیم وای کنیم ده بگیم یکم فقط پول نه پول یا چیزی هست که در این دنیایی که حال ما زندگی میکنیم کمفورت سلامتی خوشرویی همه چیه تکشتو این چیزا نمیتونه شما وای کرده برای همین با یاد بیارین که شما زن شوهرین شما در عشقی دوره مکتبی نیستین ازبکچه میدونی؟ نه ازبکچه نمیدونم نه مخفی نیست من در کزنم من در کزن چی با مخفیه کو بیق یوتیوب ببینیم یوتیوب میدونن سوالشون می نویسن که ما جواب نمیتونم با قهر میکنن می روان بعد در لیچ می نویسن اپا چی به جواب ندادی چی با همین 100 بار سوال میتونم جواب نمیدی بیا یوتیوب حال یوتیوب چق دارم بیا اینستاگرام شما نویسین این خواهر نوشته دستی همی شما رو اخیر در اومدنیم نمیفوره بیزار کده قطعی همی شما تون در چی تیمه هم خودت سوال تی خواهر جان من سوال خود خیلی مفصل جواب میتونم که همی تیمه انا شو اقی او سبریم اپا مرد احساسش در مدتی که تو گر میشه به هیچ سبب شوهر نمقصد اگه شما ویا اگه با گفته وای بگیم دوست پیسر در نظر دارین نه که شوهر نه اگه پروستم خیلی مرد بله چی بنی گفتم کوکی خیلی عشق حقیقی این یک پروسس که نه همه با او چیز میرسن در اول پروسس سیمپاتی معقول میشین ده یگون گپ زنیتون یگون
хчахчахитон хусунтон в конце до концов вай беранитон масалан марда все равно вай берани зан вай мекунад мисол ҷалб мекунад симпатия пайдо мешад ба хак дар мо хеле ки ҳамин рӯз шинос шидан ҳамин саҳар шинос шидан 1 саат пас ё ки ҳамун момент ҷон да уже мегзаранд мардакам ҷан ҷон уже ҷон меша ҳамун саҳар қайтон шинос шидан абеда меган ман тура дӯст медорум очама хонатон роҳӣ мекунам ман дига шаво хом наверам оли як шавам гузаштагӣ нестад мега ки ман айғам ити шаво хона мерам яъне ки ҳамун як чида хак мардимо дар гап ки таркада гирифтаганашон хеле биге мардими ваян астроумни сол вай дорас гап мезанад айми ҳисоб ба хай занҳо аками чида дӯст медоранд бо ҳамин гӯшошон моро мефора ку ҳамин 100 солаам бошем ки моро мефора ки ягон кас ягон хеба ёбганон хуб гапои амтари бахай занорам ҳамина як симпатияву ё простам хе як ягон ҷо рафтесалин дар аби хам хе дидам гуфт ки ҳо маъқул шидиву сразу ҷон да гузашта очама рӯй мекунам хеле шида ҳамуро мо бисёр рафта фикр мекунем ки это не любовь мешад ки вай баъд хай бо меру бо як каси дигар мебини бо вай мегӯяд хелеам масалан мешад так что ҳама чизе ки баъзан вақт мо аз ҳисоби ҳамин бигем осебои кӯдакимон чунки мо дар ҳамин кӯдакӣ меҳру муҳаббат дидагӣ нестем хмон бигем ай ҳамин ишқу муҳаббат сер нестем камтар внимание ягон марда как любовь қабул мекунем барои ҳамин занҳои азиз на ҳар внимание ки мардҳо умуман шумода мекунанд вай ишқад мисол ҳамин чиза сахт аҳамиятиен ба хотире ки ҳамин чиз сабаб мешад ки дилотон мешканад дилотонро мешкананда ба хотире ки шумо ҳамин бигем вай хитоне зори ҳамин меҳру муҳаббатам хеле ваёен баъд хеле мардо истифода мекунанд ай ҳамин чизо барои ҳамин на ҳар симпатия ин ишқе як савол гӯян мумкин аст савол тиёр ман барои ҳамин биромадам ки ҳамин ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам барои клуб аъзо шудан чӣ программаё дорад дар личка нависен ҳамаи маълумот хаки ин клуб уҷа хеле рафтаста тамоми маълумот дар ми инстаграми ман ҳаст ҳатто дар ҳамон актуалиам сахранид кардагиам павкои вая бинед клуб бинати ҷои чӣ хеле гирифтагиана клуб чи аст ҳамаш ҳаст бо мисол хоҳем дар личкам бинависа ҳамҷо ҳамаша мегӯм то ҳамин 31 январ почему-то март гуфтум ба ҳор дестаем албат то ҳамин 31 март ой ина бо март январа карочи шумо имконият дорем ки дар клуби занона аъзо шавед тамом баъд клуба ма пурра маҳкам мекунам ин проекта и дигар намешавад и кара честно точно ин намешад дигар хеле проект и хеле проекте ки дар унҷо ҳама чи бошад дар унҷо смесайда як омехтаи психология сексология врачевания коучинг дар унҷо ҳама чи аст барои ҳамин ина духтаро агар клуб амҷада бошанд нависанд ки чӣ қадар дар унҷо чӣ хеле маълумото асту чи аст барои ҳамин нависед вай ҳамин имкониятҳо истифода кунед духтаро ки ман медонам ки ман маҳкам кунам ба сар мешава апаҷон илтимос намегирам ягон каса чунки ман худам худо насиб карда боша иншоалло баъди рамазон ман худам вай дорам оператсия мешам айми ҳисоб баъди вай все равно як монимо камтар кор мекунам айми ҳисоб ман пеши ҳамон оператсия клуба маҳкам мекунам полли баъд дига проектҳоам шава ман баъд восстановид мешавам тобистон мешава ки вай уже сама сабои хеле дига намешава так что 2 моҳ аз 1 соати консультатсияи ман арзона истифода кунед бале дорам ваяй клуби занонай дар телеграм хуб ой чӣ ба намешава саволро савол нанавиштастен чӣ инеҷа як дудар фикрам бисёр вай дорада бисёртар ҷудошавӣ аз рӯи ягон ҷо рафтанӣ намемонанд то шавҳаротон ба шумо серӯз чорӯз автолатурушагре баъд маҳдида шуморо ба ғазабиёт ҷанг сар меша гапи шумоам асос дорад 100% вай хелеам мисол мешава
خیلی بسیاری زنها همین یگانه جایی که بگم یک کمی درد دل میکنن خودشون کمتر خوب حس میکنن همین یگان توی معرکه خونه خش تبوره و بسیار وقتا هم مردکون نمیمونن همون قرار میگن نره بسیار خیلی رشک میکنن ولی هر چیز سببای خودشون دارن نمیمونن بعد خیلی زنها زیق میشن بیچارو بعد دیگه گفتی دودار که با جنگ سر میشه برای همین من فکر میکنم که همین زلاتای سریدین یوانی هم مردم حس بفهمن که همین زنای بیچاره‌شون هم ده همون قطی کودک چودک دی اونا میشن ده هم درون خونه 24 ساعت قطی همین کودک چودک خدمت ای و یا کم کم همون زنا رو اجازه یان خختون گیریم برای نگر سخت میسورش میکنه کی همون زنا میسود با اونجا زنا کو قطی زنا کو میشنه خیلی ایرا وای میگن житейская психология میگن ده انا و житейский چی میشه تو چیش خاطی короче житейская психология میگه هست همین профессиональная психология все اینا من بو هست житейская психология که نمیزنه کو بعد دیگه صحبت میکنن ایشش یگون نصیحت مسئله میته یکم دلشون خالی میشه و یکم مثلا گریه میکنن وای میکنن میخندن в конце концов یکم همون بگیم حالتشون خوب میشه برای همین توی معرکه رفتن یا خیلی وقت نبرات فایده داره بفورتون که همین زناتون بسیار غرغر نکنه دل جگرتون نخرکو مردکو همین اجازتین بروان ما برای پشتی زنانه ما که متخصص گفتستم برای خاطر شما نمیموننشون که پیش پسیخولوگ بیان پراینا قطعی پروفسیونال کار کنن نمیموننشون ایره خطی هموننشون که قلم برانه توی معرکه ده همون جیتیست که پسیخولوگ استفاده کنن اخی سلام اپا کلمه کوچ چی معنی داره یعنی نگاه کنید که پسیخولوگ این نفری هست که با گذشته و حاضره شما کار میکنه یعنی با همون ترومای کودکی با همون چیزایی که از سر شما گذشت و حالتی که امروز شما دارید که شما دا معقول نیست یعنی که با این چیزا کار میکنه یعنی وقتی که با تروماها و با اینو کار میکنیم ما همین پدیدنیمون دیگر میشه یعنی رفتارمون دیگر میشه و زندگیمون تغییر میکنه کوچ این کسی است که با امروزه و آینده شما کار میکنه یعنی اگر شما در زندگی اون مقصد دارید یادون اگه پول کار کردن اگه خیلی مقصدهای زندگی دارید که میخواید رسید شما یک نفر در کاره که شما رو مثال راه نشانتی کنه موتیواسیت یا تفسیرات یا قطعاً باشه دستگیری کنه یعنی کوچ امروزه و آینده ده نمیخواد درباره کورس گفتم بله کوچ گفتم گفتم کوچه خب چه رفتار کنیم که مرد در تلفن کم بشنه قطعی اهلی ویله بسیار وقت گذرونه ما کاکراس پگا ده همین تیمه وای میمونم یو که همیشه نه پگا وای میمونم ریلس میمونم که در اونجا کاکراس سه تا وای میگم ریلس تماشا کنید در اونجا سوالتون جواب میگیرید که چیکو کردن در کره ده هم خیلی حالا تو ابا جان من شوهرم وقتی خود را زیادتر با دوستانش میگذارن شبها دیر میاد گوی خونه نمیاد شما به این چی مسئله میتید خوب نگاه کنید که اینم خیلی مثال عادت کوچگردی و یا اینم یک بعضی مثال برای مردا اینم که بوده یک چرت خاراکترشون میشه ده خاراکترشون هم خیلی میشه اینا رو بسیار وقتا مثلا حتما پدر مادرشون هم جنگ کنن زنشون هم جنگ کنن و یا تغییر نمیکنن خوب یعنی همون هست و یا چیز دیگره که همین مرد احساساتای خوب شد نو وابسته از اونه که مردا و مثلا زنها رو دوست میدارن все равно احساساتای خوب از جروهاشون میگیرن بیشتر احساساتای خوب از صحبت با جروهاشون میگیرن برای چی به خاطر که قطعی و یا یک مدت دوستی کردگیان قطعی و یا مثلا یکون جدا میشنن شوخی میکنن میخندن یکون فوتبال میرون یکون شکار میرون من نمیدونم چیکار میکنن ولی مرد کوی وزیره یعنی یکون همه خیلی و یا خودشون دارن اینترس های یک جای خودشون دارن و در همین حیاتی که مثلا میگذرونن به همون جروهاشون بسیار و یا کردگیان ده خاطرهای زیاد دارن یعنی یکم جوری یکم شوخی کردگیان یکم خیلی مستی کردگیان خلاصه هم خیلی ویا دارن که وقتی که همین جای کشیدن امور رو میگن میخندن با خاطرهای نو میسازن لیکن با زنها این چیزها خیلی کمه مثلا می زن میدروین خیلی اگه وقت اگر زن خیلی اونجا برن پرگول که میبرن نبرن مثلا همین مناسبت ها در درون هم یک خونه که میمونه که بوده هم خیلی یک رنگ هم خیلی بیوای میشه و به مضمون شوق ندارن همین حساب یعنی اگه چون مردم نیاز دارن چه که ما نیاز احساساتای خوب مردم نیاز دارن هم خیلی احساساتای خوب گیرن برای همین وقتاشونو بسیارتر قطعی همین کسایی میگذرونن که احساس خوب میگیرن یعنی شاودا میرن اونجا میشنن چک چک میکنن مثلا یگون وای میکنن ده همین حساب اکن جنگ جنجال خیلی چیزا
من فکر نمیکنم که نتیجه بده. شما خودتون کمترک باید این تема расслабиться کنین، به خاطر که все равно زورتون میرسه. اگر دگوار کنین که مثلا در هفته فرض کردیم یک شب دو شب شما وقت گذرونه، این خیلی خوبه. چه از اونه که ویا میخواین که پورا نبرو که نمیشه، نه شما نه پدر مادرش نمیتونین. ویا نیازه همچون یک نیازه که مودم در کوره و یادم در کوره همه خیلی. برای همین لوچی договориться کردن در کوره که فرض کردیم مثلا در هفته 6 روز قتی جوروتی آخر یک شب مثلا بر وقتر بیو قتی مو مثلا خیلی ده. خب کنی کنیم یوتیوب خاک یوتیوب یوم یک کماندن یومیشنن چی سوال آخی؟ شما سوال میتین با میشنه چق چق میکنین من اینا کفته استم. یه مو فکری مرد کمونو میکنین اما رو فکر میکرده باشن میکنن نه که یقی که زنکو میکنن و یا نمیکنن. برای که و یا دیگه اینترسو هم دارن زنکو هم فقط همین، چون که ما بیشتر همین یگانه استوچنیک یا یگانه سرچشمه خوشحالی و خوشبختیمون مردمونه، دیگر وای نداریم. خب خیلی بکوزی ریلسوی اینستاگرام و یوتیوب هم خیلی چیزو برای مردای خیلی نیست و یا استوچنیکی وای زیاد دارن، جوروشونه مثلا یگون وای دارن فوتبال میکنن هم خیلی سال و یا کی دارن همین حساب نه و یا قدر زیادی بعد وای نمیکنن. برای همین زنها هم مثلا باید استوچنیکی وای داشته باشن، خوشحالی خوشبختی مثال وایشون ده. نمیدونم یگون مشق بدن، یگون خوبی، یگون کار، یگون هم خیلی چیزایی که با یه جای دیگر هم همین انرژی مثبت بگیرن. وقتی که یه جای دیگر هم انرژی مثبت گرفتن اما مناسبت ها خوی نخوی سوز میشه. لیکن همین فقط اگر یگونه نمی سرچشمه گویم خوشبختی و خوشحالی و نسترین خوب شوهر باشه، شوهران مثلا این چیز همیشه دادن نمیتونن و یا مادام زندن این زن همیشه مثلا میخواه و شوهر عموما نمیتیه. خب بعد مثال هم خیلی وای میشه. برای همین مردای قدری که ما وای میکنیم و یا قدری بعد فکر نمیکنیم. این تема برای همه. привет آبا جان مردم آخه کو هم سوال شما خب که باشه 10 سال شد توی مونه مردک میگه دوست نمیگه دوست میدارم، من به حد زیاد میخوام بشنوم همین که فهم میپرسمش دوست میداری میخنده میگه که نه چه بفهمم، یعنی که 10 سال میشه توی تو نه و افسر اولاد در شما مسئولیت دارن، مسئولیت گرفتگی عمل میکنن. خیلی ایده مقصد زبانی بیشتری مردها عمله. ما زبانی مثال وایمون زبانی محبتی زنها بیشتر تحفه و سخنه، ای مردم مثلا عمله. برای همین بعضا وقت ما میخوایم که روایی هم همخی رنگی ما زبانی محبتشون وای باشده عمل کنن، گپ زنن بگن لیکن ویا نمیگن. تیمبول در جامعه ما برای که زن کلون میشون این میشن همین حساب ویا عمل میکنن. برای همین اگر خیلی همین عمل کرده است باشه قطعا اوکی باشه، احساس باشه مثلا تحقیر زدن زوروری خیلی چیزا که نباشه، خیلی همین کلمه رو که نمیگن اگه خیلی هیچ گم نیست همون چیزی رو که میخرتون بگین انا مرا دوست میداره که خریده. تمام. بیا که یک کس دیگر هم وای کنیم اگر انچه نمونیم عصبیش کنیم. چی گفتی؟ کسی نگاتیو می نویسه من شما رو بلوک نمیکنم، من همجا ببینیم بسوزین. من شما رو اگر انچه نمیمونم که وای دیگه نوشته نتونین ایالامتون رو وای کنیم. نرکمان تبوبت میشد یا نه؟ این یک تیمه خیلی وزنی зависимость. این یک تیمه هسته که این باید دکتر
бемор ва хонавода тайёр бошанд. ана паддержкаи хонавода хеле ваяй ҳуҷураҳо аму касое ки мерасонанд ҳама маводи мухаддир аз ваё бояд дур боша, дастрасӣ надошта боша, бояд и ҳатман дар вай хорава мисол диспансер хуб нарка диспансерро ки дар оҷа маҳкамаи ваяй я муддат ана психотерапия плюс доруво капел ин чизо хонагиёш бояд дастгирӣ кунанд ба он ваё бояд дастгирӣ надошта як процесси осон нест лекин ака мегӯям бивших наркоманов не бывает ҳаста баъзе одамое ки мақсад ҳастанд дар ин пауза масалан 5 сол 10 сол 20 сол хай шояд ягон вақт баъд бозриватса кунанд лекин хеле акн барои пурра аз ин вобастагӣ баромадан ин осон нест. мисли инам ҳамин ваяда инами бозиҳое ки мекунанд ку лудомания мегӯянд инами игравоёда бисёре ҳастанд ку да ҳами игравоё сахт ваян пулбой метиҳанд букмекерски компания ина хе игравои онлайн онлайн хе чизо короче и зависим темаи зависимост и темаи хеле мушкилай чунки вақте ки хеле вобастагӣ пайдо меша хоҳ агар аз вай боша аз маводҳои мухаддир хоҳ аз арақ сигор аз бозиҳои мисол интернетӣ вай ин ҳамон химияи мағз сар вайрон меша. барои ҳамин контрол кардан қина мисол қасам мехӯранд тоба мекунанд бо мераванд бо мекунанд хуб барои ҳамин иҷа хеле кор дар коре хеле ин раҳи осон нест. барои ҳамин лучши вай накунед ҳамин игравой пигравой худтонро дур бигиред ки баъд оқибаташ беҳад безеб мешавад. биёед 1-3 дақиқаи дига байзуро баъзан вақт ҳечим намефора ҳамин дунё баъзан вақт соз мешам иш чӣ боша ана шумо ҳале кӯдаки майда доред недавно тавбат кардагиен ой таваллуд кардагиен хуб ин мисол сабабош зиёд метавона шуда яке аз сабабош масалан посередавая масалан депрессия ин метавона шуда норасогии витаминҳо спокойно ҳоли тим боле ки зимистона ҳамин оддитарин витамине ки ба ҳама намерасад витамини д ҳадиақал ҳам я витамин д бигирем мисол бихӯрем хуб ин ҳамин чиз ки инам бигем витамин д ҳам яке аз витаминои асосия ҳам витаминои асосия гормоноподобни витамине гормон нест гормоноподобния инам мисол барои ҳам бисёре ҳамин корҳои организми мо ҳамин химияи даруни мода таъсири хуб мерасонад барои ҳам вай дидан дар кор ҳозир хеле именно шумода ягон хел вай ҳастай нарушени ҳастай ягон вай нестай шояд аксари стрессоз аст дар зиндагитон я сари проблемаҳо ҳастай ки шумо вай бисёр фикр кунед зиқ мешед як муддат бахай бо ягон чӣ меша ки аҳамият наметавонед бо як муддат созед шояд кор консультатсия бо равоншинос шуморо кӯмак кунад. барои ҳамин шумо занед ба фикрам занед ба клуби занонаи ман аъзо шавед дар ҷо как раз ман ҳамо агар анализам спори анализотонам мебинам ман врачам ҳастам ку хуб анализотонам ҳамҷо мебинам тавсиёрам метиҳам практикорам ҳаст унҷо кор мешава болои худтон хуб барои ҳамин марҳамат тосиб якам имконият доред. хуб дар ютуб чӣ гап ой дар инстаграм ваалайкум салом ха уже где-то 1,5 саат шуда худоро шукр 16 сол шуд қатъи заном зиндагӣ дорам то ҳол ягон гап безеб нагуфтам мошоалло беҳтарин вай точно психопатаки бошад. дар бораи шувои мардум гап задест. хоб биёед як савол дигарам ҷавоб медиҳем баъд ха ҷанбаст мекунем ва инҷа да сӯзаям ҳам прямой эфир мебурам зан мекуван дугона меёван шу меёван ха касе бо маро фаромӯш накунед на дар туётон. хуб салом рашки бисёр мекунам чӣ кор кунам ака рашки бисёр кардан якчанд сабабу дорад як
خصوصیتش میگم سببای اساسی رشک زیاد. یکی از سببای اساسی رشک زیاد این همون عصبی روانی در کودکی اگر که هم خیلی تجربه نیتو در کودکی داشته باشین، یعنی که اگر پدرتون زندگی گرفته باشه که پدرتون خیانتکار بود مادر میگفت شما میدیدین نه، یا که مادر گریه میکرد شما میدیدین که یعنی که هم مادر از روی پدر عذاب کشیده است. دیمش اینه که اگر که هم شوهر پودتیه، یعنی اگه وقت گم اسمس قپیده باشین یا که بعد مثلا توی بگون خواهر گفته باشه که پیشه تا که من از اندیده دور دوست داشته داشت، زنده میگم دوست داشته داشت، خوب یک کسی دوست می‌داشت مثلا این چیز уже علاقه داره و شما بگیم که همین وای میشه ده یک پود میشه که شما переживать میکنه که وای دوست می‌داشته باشه مرا دوست می‌داشته باشه هم خیلی. بعد سیم این самооценка پس یعنی که خود بهودی پستی زن سبب میشه که رشکش بسیار شود، چون که شما ختون که باور نداره ختون دوست نمی‌دارین ختون самооценка پس یعنی این همیشه خود با دیگرو مقایسه کردن و خود از دیگرو پس دیدن. خب وقتی که شما خودتون از دیگران همیشه با دیگران همیشه مقایسه میکنین و خودتون رو پس میبینین ایمی حساب وای میشد بعد انا رشک شما زیاد میشود. برای همین بسیار وقت همین رشکای شما بی اساسه، همون مردکای شما فقط هم کار میکنن успети ягон вай ҳам намекунанд дар планошон ҳам нест зиндагиёшон барошон азизае масалан аз зино метарсанд намекунанд ҳоле лекин ҳамин занҳо аз ҳамин рашки зиёди беасос бисёр вақтшон сабаб мешаванд ки муносибатҳода беҳад таъсири бад мерасонанд. барои ҳамин занҳои азиз агар мебинед ки раштон через чурай ки ҳамун бисёр вақт сабаби ҳамин муносибатҳои вай бад бисёр вақт ҳамин вай мешада мардои бечора ба ҳамин вай мебиён забон мегӯянд безор кардӣ вай дил ма гирифта ҳамин рашкои беасосат бой ҳама медоне гуфти як молодёжный сленг қати гӯям кринжовиш ситуация че вақте ки занҳо ба ҳамун зан мисол мекуванд телефони шавҳаро ба ҳамун занака агар ягон телефони ягон занака ёфтан ҳамонро занг мезананд мегӯянд ки тиқати ҳамин шавҳари ман масалан чӣ муносибат дорӣ ягон хивайда хеле вапше дар ҳамун бигем ки ғурури марди солим бо марди носолим боша кайф мекуна мега айрӯи мазанако ҷанг доранд ба ғурури марди солим ин беҳад сахт мераса. барои ҳамин вай агар ки мебинед ки ҳамин раштон через чурай вай кунед бибинед ки кучияй сабабаш хуб тарси мисол ҳамин ки мемонам мерава ягон кара меовенам хеле чизо болои худтон кор кунед. хуб ва бозам такрор мекунам ки ин чизоро ҳамаша мо дар ҳамин клуби занона кор мекунем бо осебҳои равонӣ бо шифо аз хиёнат ҳама ин чизо ҳаст. муносибати дуруст сохтан как раз динови ирӯз як темаи психология соблазна гузаштестем так что пожалуйста. хуб ха ҷанбаст мекунем тогда биёед аввал ютуба ҷанбаст мекунем. ман кӯшиш мекунам ки бо ҳамин рӯзҳои наздик мебурам иншоаллоҳ кӯшиш мекунам. хуб ва касе дахай саволотон ҷавоб надодам бо рӯзҳои наздик мебурам барое ки саволотонро кам ҷавоб метавонам ба хотире ки шумо зиёд ба худтон чақчақ мекунед. хай як ман хушҳолам ки ҳамҷам шумо чақчақ мекунед насринитон соз мешава ва ба ҳар ҳол ҳамин саволои шуморо кофтанда вақт мебара. ҳамин ҳисоб на ҳамаи саволотонда ҷавоб дода метавонам. хай бо иншоаллоҳ ки дуо кунед зинда соғ саломат бошем бо мебурам иншоаллоҳ бо саволотонда ҷавоб медиҳем. майли ба ҳаматон шабои хуш хубои хуш бо иншоаллоҳ ки дар тамос раҳмат ки бидед дар эфир гӯш кардед истодед савол додед.